Utanríkisráðuneytið hefur veitt hjálparstarfi kirkjunnar tæplega 40 milljóna króna styrk til að styðja við bakið á ungu fólki í fátækrahverfum Kampala, höfuðborgar Uganda, en verkefnin til 3 ára og hefst í ársbyrjun 2017. Hvergi fátækt jafn bersýnilegu í skítugum óskipulögðum hverfum stórborg eins og hér í Kampala og samt ljótasti hluti hennar ósýnilegur, unga fólkið sem ánetjast fíkniefnum, vændi og glæpastarfsemi. Ný Disney-kvikmynd sprottin upp úr þessum jarðvegi, myndinum skákdrottninguna frá Katwe, þessu fátækrahverfi í Kampala, sagan af Fionu Mutesi, ungri stúlku sem ólst upp við þessar aðstæður og reyndist búa yfir miklum skákhæfileikum. Margir vænta þess að vinsældir myndarinnar leiði til þess að fátækrahverfi stórborga fái meiri athygli og sett verði meira fjármagn í verkefni til að bæta lífskjör íbúanna. Verkefnið verður unnið í 3 fátækrahverfum Kampala og umsjón verður í höndum samtakanna Uganda Youth Development Link. The young people in Kampala, the youth in that category, are probably the most vulnerable in this country. Paul segir að líkast til sé unga fólkið í fátækrahverfunum verst staddi þjóðfélagshópurinn í öllu landinu. Hann segir ungmennin upp til hópa ómenntuð, flest hafa þau sjálfsagt reynt fyrir sér í skóla, annarkvort í Kampala eða í sveitaþorpum, en í þessu umhverfi sé enga atvinnu að hafa nema fyrir þá sem kunni eitthvað fyrir sér. Þeir geti séð fyrir sér með því að bjóða þjónustu. Komi ungmennin í fátækrahverfin án nokkurar menntunar, séu þau ákaflega varnarlaus og auðveld bráð fyrir þá sem vilja nýta sér bágindi þeirra. Þau ánetjist auðveldlega eiturlyfjum, vændi eða glæpum og því séu þau miklu berskjaldaðri en ungmenni í sveitaþorpum. They don't get enough out of whichever knowledge and skills that they have. And then they get exposed to drug abuse, to exploitation, sex and so on. So their level of exploitation, level of vulnerability is much higher than those who are in the villages. Samtökin IDEL hafa rúmlega 20 ára reynslu af því að vinna með ungu fólki í fátækrahverfum Kampala. Þau reka verkmenntabúðir þar sem unglingarnir geta valið sér ýmiss konar svið til þess að öðlast nægilega hæfni til að vera gjaldgenga á vinnumarkaði eins og hárgreiðslu, matreiðslu, rafvirkjun og fleira. Diana félagsráðgjafi lýsir því að ungmennin fái gegnum samtökin starfsnemastöður sem oft leiði til atvinnutækifæra. Linda Samuel, ungmennaleiðtogi, segir krakkana lenda auðveldlega í misnotkun af ýmsu tagi, margir komið til höfuðborgarinnar úr sveitunum með miklar væntingar en veruleikinn sé allt annar og verri. Eins og nærri má geta fótbolti vinsæl íþrótt meðal unga fólksins í fátækrahverfunum og hérna má sjá ungan mann í rauðum íþróttabúningi, merktum Guðjónsson og tölustöfunum 22. Það gleður okkur Íslendingana. Paul Oniet sem starfar fyrir lútherska heimsambandið beðinn að lýsa verkefninu. Going to be within Kampala, the 3 divisions out of 5 in Kampala. So we are going to target 1,500, about 500 in each of those divisions of young people in the ages of 12, 13 to 24. One of the outcome areas we are going to support young people with livelihood skills. That means giving them the skills that can provide them employment, and mainly we are going to focus on vocational skills, so they will learn the various vocations of their choice. That will include electronics, that will include carpentry and mechanics, tailoring and so on. But also we are going to help those young people who have music, dance and drama. They think that they have the talent, and so we will want to help them to make careers out of those talents in music, dance and drama. So that is one major area. And then also those who are interested in getting into business. They are not interested in vocational skills, they are not interested in music and dance and drama, but they think they have good ideas, and those good ideas can get them the income and the livelihood, the life that they want. So we are also going to help train them, give them the business skills and support them to access credit. 77% íbúa Uganda yngri en 30 ára. Atvinnuleysi mikið í hópi ungs fólks eða yfir 60% og það meira meðal stúlkna en pilta.
Af þeim 1500 ungmennum sem koma til með að fá sérstakann stuðning í verkefni hjálparstarfs kirkjunnar verða kynjahlutföllin þau að stelpur verða 60%, strákar 40%. Hver og einn unglingur sem býr í Katve eða öðrum fátækrahverfum á sér sögu. Við báðum tvær stúlkur að segja frá. When I was studying at Senior 4, the third time my dad died in a motor accident. So I stayed at home for a long time. That caused me to get married. I have 2 kids. I stayed with my husband. Things were not easy. No capital, no job. I stayed for a long. I had a hope in hairdressing, but I have no money to go in the salon to learn. So when I got this opportunity, I have a hope that I will look after my children and my mother, my sisters. I'm happy to hear of this Udelo. I live at Katwe. My father died when I was young. I lived with my mom. She didn't have money, whereby we had to first dig. We wait for a season, we get money for the school fees. Time came when she's not able to get money because we were many. But whereby we had to, for me I ended in Senior 3, whereby we had to work to look for jobs so that we elders can help the young ones. We look for jobs. For me, I'm the elder. I had to look for jobs. I came from the village to Kampala. I reached to Katwe. I lived in Katwe, whereby those people, the thieves. When you live in Katwe, they see you as a thief, you see? Whereby if there is something or they stole something, they can tell you that you're the one of them. So I faced those problems. I said, how can I do? How can I run away from these problems? I had no ideas. But one day I had a friend. She came there and said, Apophia, what are you doing? I told her, I'm here. I have nothing to do. My mother in the village has no food, has no has no money. She said there is a school, there is a club, or I call it a club, Udelo.